trenda social media wonke, Facebook, even naka-YouTube. Nayisa-roll Ama-views out liyawashaya kuba khona ka-YouTube. inanigazi khona ukuthi amaphoyisa angafika noma nini. Leso sikhathi bese simele bona. Nanje bekuhlale ngisho uma kafika lapha ngithi babe khumbula ukuthi batasithatha nobelini. Ihlale duhlale. But-ke hayi, fortunately hayi azange Yachubeka. ingoma I-video yakhona nifika njani kuyenteni? Nikhipha ngale video le ngoma noma? ya kwavele njengoba ngikutshelile namhla siyarecord the following day Manje siyayishoot. zeshi kwenta kamthathela 30,000 yini for i-video ngoba khona line about 30,000 i-video. yeah. Banithatha yini 30,000? In fact sake sama-approach kwena Ah. yebo before siye eMzansi I think. Oh, okay. Sama-approach sambhalela because besinenombolo yakhe. Lasaba like kune-track lesicela kusebenza nayo kuyo kuma-visuals abo. What's out? Usana With me because baqala mina ukumbhalela bekamsaba zeshe athi angimbhalele ngambhalela wathi ke maye bisani 15 bafana at least kwabangafa lo 30 imali zethu ufika njani ku-30? hey ngamangala nami mase kangitshela ukuthi hey mina bangitshele nga-30 ngcono wena nalo 15 kaniyakhula. Okay. So hayi 30-ke hayi ngeke simphilele washo umnakethu. I think inothi ukuthi uchaja lo 30 bekuyindlela nje ukuthi maybe hayi nisengakavuthwa abafana. Oh, nisengavuthwa kahle. Ukuthi ngingasebenza nami ngiyabekisa ngathi. Okay, le hambo lendeke e-South Africa beniwendani specifically? Because beningeke nisuke nje ukuthi hayi siyohlala nje Zama Music. Kwa beniconze khona beniyephi kahle kana ne-South Africa? Kahle kahle i-target yethu Mbamba beyi-ambitious. Nahamba nafika. Safike Ufike bathini? ambitious. Yeah. Sakhanza lelinye lingangawane la. Isikhulumela singisi. Ngathi kuphathanga kahle wathi ubani nyobhuda senayi. Hey yabo lo bhuti hayi no besiqala ku-rejectwa kabuhlungu kanje ngeke kuye nabanye. Wathini kahle Because first thing la kayisho okay siyafika lapha yabo. Yeah. Basikhomba okay ma-office elabel alapha ngetulo. Siyanyuka ngelikeshi. Hayi siyafika lapha. Sikhanza kunalo mnyema-ke lo clean nawo. Siyasho ukuthi hayi site ngalokho yabo. Sihamba nemlomdzala mali mewazishe. Oh, okay. Uthi phela lito sikhulumela ngoba thini sibancane nebasilalile yabo. Hayi lo maka amcela umjida. Uqale nje ngesiZulu. Ukhuluma isiZulu? Yeah. Bani lo umjida? Le mali namkhandla bekhulunywa isiZulu le. Basikhuluma isiZulu yes sobekeva. Angimati isiZulu nomini but bewasiva leso lesikhuluma isiSwati. Okay, yeah. Asicelele lo mjida. Kuvele kusibuke eqhubeke kube busy ngenivotako nje ubona ukuthi lana sembani. The next thing at emjida kithi simbekele story ukuthi ekuse kahle kahle siphethe i-album. Kune-album besishayile. Kuyi-correlation. It was before leligcebesha. Yeah, thina nje masiyale sishaya i-album ivuthiwe. Uproducile usebentile. Produceile sende ngisho i-sound engineering simastarile kuphelele nje. Ewe. Masifika lapha kwemjida hayi. Mina ngiyenze ngiwulalela umusic wena. Singakulalela. Ngalesingisi lesingisi semangangawana. Ukuthi ngakulalela. Uthanga ngiwulalela. Simangele thina musu uyasilalela nyalo sikhuluma nini. Uthi hayi ekuseni. Okay, Bamimakha, this is Young and the Brave. We are back with another episode. If you're watching this, you already know who I am. I just want to give a shout out to Footies, man. Shout out to Footies for hosting us, for making this episode possible. There's nothing bigger and better, and there's nothing I support more than friends coming together to make something very beautiful like this.
And I have my guest here, DJ City. What's up, man? Ula njani mkhamba njani? Sure. Sithi singangeni nje ku-music. Ase sithi sauce kancane. Actually, I had the sauce le. Siphila ngayo nemnakethu umlethe. Oh, niphila ngayo. Siphila ngayo kusekhaya. Yakuthi kude umuntu osina edolobheni nje acabanga ifuthisi angacabangi le sauce le. Leso singiyo phela le nto le futhi sikhuphuke nami. Like sir, you can just dig in. Ungathi ngugcinele ehle ngokutanga music. Okay, DJ City. Wena nje njenga DJ City. Which song best describes you? Come up yakho nje kule industry. Either i-record le yakhiwe nguwe or i-record nje just any song lengathi nje it best defines me ne-come up yakho. In terms of the production side, noma in terms of music, a lot of DJ City. Okay, let's say DJ City production side. Production side. Nganthi kungaba maybe Kakhoza. Oh, okay. Yeah, but in terms of yami branding, I feel like Mbamba. Mbamba. Oh, Mbamba. Yeah, Mbamba le nabuchali nabumshisi. So, Kakhoza, is it the record nje they have introduced on the music space? As in ukuthi DJ City nje aze avume on the street ukuthiwe kuna DJ City in the music industry. I think makuphumi Kakhoza hayi waqale wafihleka DJ City. Yes, not in a bad way. Yes, man, let's talk about that. But mayiphumi Kakhoza bengingekho more vocal about ukuthi maybe umsebenzi wami lo bengingaveli vele. I mean, how did you feel about that, phela vele? Because Kakhoza iphuma under upscale, right? Iphuma roll out under upscale. Is it a project le recordwe nguwe from the start? Uqale nje kusuka kwayo. Yeah, in fact le album yonke le Cebeshe le Silent Analysis. Yes. Ni recorda kuphi? Emvutshini kulesinye studio semnakethu bathi ngu-Right CIV Entertainment. So kahle in fact before sishaya le album le. Yeah. We're back from Mzansi. Sike sahamba ke naseshi 2021. Saye South Africa sathi hayi ase siyozama lapha sibone ukuthi kutawuphusheka lo music yabo. Yeah. So sifike South Africa obvious sashayisa. Sashayisa konke la besithi sithembele khona ngaphosa ukuthi sibuyele ekhaya. Sabuya to humble beginning. Yeah, sabuya masibuya la kaNgwane sithini. Singawa creator njani ama brand ethu qala la khaya. Because le sound besiyenda masemzansi bekungena. Okay. Ngaphosa ukuthi sibuye kaNgwane then besahlala phansi namfowethu yangizisha. Okay, kodwa msilokhona kuyisequence kahle. Ngicela nje sicale singafiki Kakhoza. Yes. Nikhipha Inhlupheko. Yes. Was it produced by you now? Yes. Okay. Kuphuma kweNhlupheko iphuma njani because iphuma at a crucial time la isikhathi la nje. Manje bengiyakhona lapha. Yebo ngicela sicale lapho nje because Kakhoza iphuma after Inhlupheko. Bengiyakhona. Awumangali ukuthi le story mangikucocela besitawufika la besitoqala lapho kuqala. Because masibe eMzansi asesishayisile. Sithi sende niphi inangi lesingayenda ukuthi maybe swine bantu balakhaya. Sathi aseshaya isound lesiswati. Because music le besiyenda masipeyale ekungasiswati. Okay. English imagine zesha aqhula ngesingisi. Bekaqhula ngesingisi. Sabona sathi hayi no akusebenzele. Asibuyele ekhaya. Ngathi imagine zesha aqhula ngesingisi kanti besinjani ngesingisi? Hayi besidope. Sengiyazi. Hayi besidope. Sisifana wekhile singisi. Okay. Yes, Nabuya and you got established locally. Yeah, masibuya ke sathi ke asishaya sound labatawu khona relator kiyo eMaswati ngale language. Ungasabi isiZulu noma isiNgisi. Bekahlabela isiZulu. Yes, Sando was this is Zulu Sando. Yeah, bengiyakhumbula ngemva Sando.
Ngisisa CB. Yes. bekuzulu so sathi sibuye sishaye siswati. First thing bekumele sitheste lokuthi le reception yalabantu kulesi sound leswati tabanjani. So masibuya thini sithethe akufika nje emzansi. Sikhanza la kangwane kubhizi yatoyitoyo lokhathi setoyitoyo kumixwa petition. Thina nje masifika first week isifika. Siva kuthiwa this week kuyomikiswa i-petition yala kaLubamba. Nithini nesitawutoyitoya ngengoma. No, saya nathi le kaLubamba sawumikisa i-petition. Awu. Lesikhulu. Okay. So sathi nasibuya sathi asesishaya ingoma lekhuluma ngale struggle yabo. Oh, it was a contribution To the struggle. Yes. Sayishaya ingoma. Ngansi in fact sayirecorda namuhla. Akusasa sayishootha. The following day sabe siyi-release. Without even kwi-announce ukuthi maybe sakhe hype ukuthi kunengoma ledala. Kwaba nje info lesheshayo. But sathi yaphuma ingoma ezamanga. Hayi wena. Sayikhanza ivuma ivele lonke. Manje Facebook, TikTok, i-content yale ngoma leyo. Khona la abakhona uthi hayi sayikhipha, asikhipha. Eqinisweni lonke yabona baba ne-debate. Ngiyakuyena. Masiyi-record, buka uma ngaliqala siyarecorda. Yena recorda kahle navumelana noma. No, siyarecorda. Emkhathini waloku uyirecorda. Kunala malayini la kawafaka kumnakethu lapha. Hey, Manje kule ngoma. Makaqedza kwa-record emalayini umethu. Yathi emajidayi ngeke. Lana niyaboshwa lana bafana. kusho bani? Kusho emajidayi. Manje siqala nje la besinabani pro khona. Besinabo pro bo Jimmy. Bo Amstar besinabo Amstar Timiba, bo Histo. Then sengizweshe naye umnakethu rider. Waba ne-debate athi emajidayi ingaphumi. Siyaboshwa lana wani. Lana siyaboshwa. Hayi ke zeshi-ke yena angadi ngibeke evalo ukuthi le ngoma kukhona letawini athi hayi nani. Azeshe sayikhipha. Azeshe asiyikhiphe DJ nangabe siyaboshwa siboshwa. Asho kanje. Manje Kuthe mina utangibhelele babe nangabe bayasithatha. Athi khululeka DJ sayikhipha. So when you're putting on your life on the line, nge-ideas zethu ukuthi hayi. Sengithembe wena nawe ukuthi ngeke ungilahle noma bangangibopha. Ngathi hayi nabe basibopha. Sawuhlala sobabili le jam. Hayi sithi masishaya ingoma vele sayibona idlala ibhethi. Trenda social media wonke Facebook even naka YouTube. Nayisa roll out. Kuba khona inanigazi khona ukuthi amaphoyisa angafika noma nini. Bese sigatsile bese simele bona. Nanje bengihlale ngisho makafika lapha ngithe babe. Khumbula ukuthi batasithatha nobulili. Ihlale dushana. But ke hayi fortunately hayi azange Yaqhubeka. Ivideo yakhona nifika njani ke enteni? Nikhipha ngale video lengoma noma? Ya kwavele njengoba ngikutshelile namhla siya record. The following day Manje siyayishoot. Manje zeshi kwani bekamthathela 30,000 in for a video ngoba khona line about 30,000 ivideo. Bebe banthatha ino 30,000. In fact sake sama approach akwena. Yebo before siye eMzansi I think. Oh okay. Some approach sambhalela because besinenombolo yakhe. Lasaba like kune track lesicela kusebenza nayo kuma visuals sabo. That's out. Usana give me because baqala mina ukumbhalela. Bekamsaba zeshe. Athi angibhalele ngambhalela. Wathi ke maye bisa 15 bafana. At least kwabangafa lo 30. Imali zethu kanjani ku-30? Ngamangala nami mase kangitshela ukuthi hey mina bangitshele nga30 ngolona nalo 15. Kani yakhula. Okay, hayi 30 ke hayi ngeke simpilele washo umnakethu. I think inothi ukuthi uchaja lo 30. Bekuyindlela nje ukuthi maybe hayi nisengakavuthwa abafana. Oh, nisengavuthwa ukuthi ningasebenza nami ngiyabekisa ngathi. Okay, le hambo lendeke eSouth Africa beniwendani specifically? Because beningeke nisuke nje ukuthi hayi siyohlala nje sizame to music. Kwabe niconze khona beniyephi kahle kana neSouth Africa?
kahle kahle i-target yethu Mbamba bekuyi-ambitious. Nahamba Entertainment. Safika ufike bathini ke? ambitious. Yeah. Sakhanza lelinye elingangawane la. Isikhulumela isingisi. Ngathi alikuphathanga kahle wayesingakhona. Ubani nyebhuda seNigeria. Hey, yabo lo bhuti hayi no besiqala ku-rejectwa kabuhlungu kanje ngengikuye nabana. Wathini kahle kahle? First thing la kayisho okay siyafika lapha yabo. Yeah. Bayasikhomba okay ma-office elabel alapha ngeTulu. Siyanyuka ngelikheshi. Hayi siyafika lapha. Sikhanza kunalomnyema ke lo clean nawo. Siyasho ukuthi hayi site ngalokho yabo. Sihamba nomzala malime wazisho. Oh, okay. Uthi phela lito sikhulumela ngoba thina sibancane nebasilalile yabo. Hayi lo makamcela umjida. Ukhuluma isiZulu? Ukhuluma isiZulu? Yeah. Bani lo umjida? Le mali namkhandla bekhulunywa isiZulu le. Basikhuluma isiZulu sobekeva. Angimathi isiZulu noma but beyasiva leso lesikhuluma Siswati. Okay, yeah. Asitshelele lo mjida. Kuvele kusibuke kuqhubeke kube busy ngendodana nje ubona ukuthi lana Sembani. The next thing yethu mjida kithi simbekele story ukuthi ekuse kahle kahle siphethe i-album. Une-album besishayile. Kuyi-correlation. It was before leligcebesha. Yeah, thina nje masiyale sishaya i-album ivuthiwe. Produce-ile 17. Produce-ile sende ngisho i-sound engineering simastarile kuphelele nje. Ewe. Masifika lapha kwemjida hayi. Mina ngengize ngiwulalela umusic wena. Singakulalela. Ngalesingisi ya, lesingisi semangangawane. Ukuthi ngakulalela. Uthane ngiwulalela. Simangele thina musu uyasilalela nyalo sikhuluma nawe. Uthi hayi ekuseni. Netlo music nje. Fakani uthi fakani i-CD lapha bekunalokunye kwe-Carbox yabo lapha njengalapha efonini. Yes. Bekunalenye i-Carbox. El-Carbox shothi ufika ufake i-CD la kuhambe ekhaya. La submit khona. Yeah. Uthi kona hayi fakani i-CD. Thina sikaphathi i-CD ngaleso sikhathi. Ngiyabona. Sikaliphathi vele nobe sathi lokuthi bayalifuna but sidinga lesinye strategy because siyathi ukuthi i-CD abalaleli. Yeah. Fane ukuthi leli Carbox ngumdustbin but bakutshela ukuthi usubmita la. Sethi masithi siya-check-a lapha eboxini sikhanza ema-CD agcwele angaka. Ngathi lama-CD makamancane maybe bekabo 200. Hayi. Ma-artist onke lawo la submit-ile lafuna kulalela. Sabona ngathi yabo la emishini lena ayikho ngeke. Samncenga umjida sesiyaqela sicela ulalele usiphe nje indlela. Manje ulalele. Ulalele nje nako lesikuqelayo. Ngabe uyasiqitha usiqithi at least uvile lo msebenzi. Futhi anginasikhathi lo. Ekuseni umjida kwahlala i-hour long kusithomeni. Usitshela ukuthi ekuseni yona nyalo tisayine bread kunentwana beyifika nje. Yes. Bread yaseMpumalanga. Sempumalanga, yeah. Because thina bese sichazile ukuthi sikhambile Swati. Lokho ukuthi nani nithi ngena ngale language eSwati. Ukuthi ndathi kutaba different from labanako bathi. Uthi kona hey thina sisayine bread lapha. And besides nje lo mfana siseta mpopisa sitamenda bemkhulu nyalo nayibona Black Dam ekusekwasithomela kwemjini. Balwa ke. Ekusekwala. But letinye 13 bobekakhuluma betaka betfundisa. Ngamnika ke le credit. Instagram, TikTok bonke. So ngamanye amagama kanisi. Wasifundisa wathi ekuse buildani ama brand yenu. Mawutala na at least kodwa sibona ukuthi so i brand le package. So akusiyo yona. Thina sanje sibafana laba neliphupho lelikhulu but banga-understand ukuthi i-music isebenza kanjani. Thina besibelieve kule talent. Ngamanye amagama akusiyo yonke i-rejection lebulalayo. Exactly. So le rejection leyo thina yasisebenzile. Eqinisweni lo. Okay. Seyiphumile inhlupheko. Niyachubeka ke senenda igcebeje i-album. Exactly. So the point of when inhlupheko bekukubona i-reception eMaswati ukuthi masenda lo music lonke language alakhaya bayawuthanda. So sayibona i-trend sase sithini asishaya i-album leSiswati. Igcebesha siyi-introduce sibone ukuthi kude yini hit letawuphuma. Senda le album khona inyawo la ngqoqotha khona manje.
ngale album leligqebeshe. Yeah. Mase siyicedzile noma masaya. Manisayakha. No masayakha. No sa-approach ema-feature besifuna ema-feature ema-artist ala kangwane la ngathi abuliwe yabo because sizama ukutapha into le market yala kangwane. So siyabuka lapha into sa-approach abobani Emsofly. Emsofly. Yes. Sa-approach Malatrigas. Yeah, Malatrigas. Yeah. Yes, I'm approach. Bobani abanivuma bobani abanicithayo? Oh yeah, bomvilasi, LK. Okay, Basta ngagcina ngayo. Ungagcina ngayo. Yeah, Basta kahle kahle bese kumplan B. Hayi kahle. Hayi kahle. Kule list ye. Because yabo nje kakhozi. Ikakhoza sa-approach Malatrigas. Samtela alivesi. Siyamsendela indaba. No, akasicithanga. Wasifuna imali next day yona. Oh, nayo nje yabo. Same thing njengakwena, ngithi nakwena wasifuna imali next day. Nothi ukuthi maybe sithi was reject. Oh. Was-charge but le mali. Shothi i-value ye-brand yakhe. Exactly. Ngeke mina nje angicomplain makathi kwenu ngisa 30,000 for it. Inani yakhe vele iquality yakhe iyawudizela mhlawumbe naMalatrigas. Okay, ufika njani le-plan B? Ufika njani Plan B? Okay, siqale ngale Malatrigas. Oh yeah. Awumangali ukuthi sizosakha le ngoma leyo kimi nje utavele une-idea ukuthi ufise ukufeature Malatrigas. Ngithi mina hayi asishayele apha. Okay. Nakhona sishaye nje ingoma yelithando because besishaye hip hop kakhulu le-album. Ngithi asishaye ingoma letawuhluka for a mature because I can't get over the sauce. Yeah. So simfakele Malatrigas ingoma sitshele wathi malini le bani. Wathi silethe malini 2000 1.5 man lokuthi atitshalishwe la ngoma. Yes, lokuthangena. Kunemali. Angisakhumbuli kahle but uthi pro 1.5. Asicharge kumnethu. Thina sithe mix nazishi lapho sifile nathi i-press kemali. Sithe siyasima-afford. Ngithi mina asibukele elinye le-artist lelikhuphuka-ko leli-economy afro. So sabona ukuthi Basta bekagood Basta. Bekagood. Njengoba nale ngoma takhe leti ngitsho i-dance for me. Yebo, i-dance for me. Nenamba. Hayi besifavor ingoma leyo. Sathi kusasa simzame nje yabo. Sim-approach simfayele ingoma. Ingoma ngithi. Ingoma. So nangimsuggesta mina athi zeshi wake wam-approach. Basta. Before but ke bengingayadi. So yangitshela ukuthi Basta yebo uthi wamcithi. Shothi bekamsendele hip hop song. Wamcitha kwaBasta. Ngajika kakhulu. Mase ngimsuggesta mina ngakhoza nje. Kuba like zesho. Ngase simzame mhlawumbe kuyithanza le ngoma because le hip hop lengamfakela yona. Ayivanga. Ayimehlanga. Ngithi mina hawu ke wam-approach angithi but asesimzama. Simfakele masimfakela Basta hukahlanye Basta. Hawe athi kusehit arekhode ngisho i-audio kusebafana i-hit ngendeje ngale ngoma le. I think samfakela namhla ebusuku. Akusasa ekuseni usisendele ivesi yakho ye-recording. Fast indlela lakayithandza ngayo le. So hayi shout out Manzemvula hayi bakho. Yaphila yabo Basta. Hayi yaphila somehow yaphila angeke ngicambe. Ngiko ngithi hayi somehow yaphila. No yaphila. Somehow yaphila. Okay.
Fast forward, ikakhoza yentiwa. Base kunami umntwana kule ngoma. What happened? I mean, how was the tension having to have to remove ivesi lalomunye umntwana kule ngoma? Yabo lapho. Lapho Zesh wadlala ngami kakhulu. Awu nawe wadlala ngawo. No, yathi kanjani? Siyayirecord hook. Uthi Zesh yini? Ethe asifake eMsta. Vele eMsta usuggestwa nguZesh sinayo studio. Yeah. Because the day sirecord kakhozi, the first person wabelievela kuyo le ngoma. Yes. It was eMsta. Okay. eMsta nguye lwaba hyped up nje ngale ngoma. Kuseyihit lena, kuseyitodvuma live lonke le ngoma le. Basta bengangile. Before Basta, vele itodlalwa emsakatweni. Wara. Azesh kusasimfake lo mjidi ayithanda. Yeah. Hayi kumakhele isambule eMsta ngimkalele isikhala. Same thing na Basta. Okay, bese sikhuluma indaba ya Basta. Makhele bomthuthi ngafana nekhaya. Okay. Because lama vesi ngekalimanga. Then leqala belituba lifisha. Then leli la Basta ngalilula ukuthi ibe ngathi ba ngimfakele eMsta. Ngimfakele naZesh ngithi sendela Basta ngesambule. Yeah. The next thing makabuya ngakusasa sengimfakele kwaBasta ivesi. So buya ke nguthe kuse esho ukuthi Basta ngeke Ngithi Basta ngeke yena bese engomeni lene bafana inkulu. Ngithi mina how? Ngithi mina manje seyithini le ngiya ngoba phela eMsta sesengithembisile ifeature yabo. Ngithi mina ngibomtshela athi hayi DJ mtshele wena how? Sengimanje ngiyela khiphe eMsta. Ngimtshele ke ngoba intwana yami. Yavela sipana nayo. So you sit him down. Yes. Even nakuZesh ngithi ba-introduce wangena ukuthi badala. So ngambida ngahlala naye phansi ngamchazela ukuthi kanje. Nathi abafana abaningi. Bathi uthi lo mjida lo sinikele ivesi. Yeah. Yabo. Hayi kabi. Uyithatha kanjani eMsta le? Weva buhlungu. Ayengithenshini emajiteni. Weva buhlungu. But understand. Sengikuthi bekangeke bese sota so nemagqubu ngitheni ngiphiphile. Because still samfaka kule ngoma lethi ligcebese. Oh yes. And why shy? Washaya ivesi lemnanzi. But nje yamphatha kabi blind. So So kahle kukhipha eMsta bekungibhasta. Bekungasithi ngubhasta lwathi yasimkhipha. Okay, asimrekodanga ngisho kumrekoda because mina nangimhlalisa phansi uta ulibhalile elivesi ukuthi ayithi obhalile icethile. utomtshela akarekodana kurecord. Jabo kwababuhlungu man. Cabanga sobhalile icethile uzofuna ungivisa ukuthi elisini elivesi. Sekumele angene engomeni. Ngamchazela ukuthi hayi. Azayo. Simntwana babe so Abaphathi bengoma. baphathi balile. Lapho kwazesha kukho. Kubalekile. Okay, na ingoma seyiphumile, i-album iphumile. Ingoma iba inkulu. Iphuma under upscale. Ifika nje ingoma iphuma under upscale. So mase siyirekodile le album. Sesiyicethile. Sesifuna kuyi-drop. Side i-distribution deal. Yeah. Yabo. So mase sithi sihlale ne-album sithi ku-out kuyi-releaseaka-YouTube kuphela yabo. Yeah. Because the album isengento envolete inkulu. Asime until sithole i-distribution deal. Fast forward. I-upscale beyivele ikule list ne-distribution deal noma nabe ku-option B. Bekuba lethini le list ne-distribution deal. Bese ide na-distribution deal. Shathi thina besinemsebenzi side i-team noma side i-deal yabo.
then manzi emvula ayishinqesi pass lyrical pass No, yes, pass. sengijwayele kumbita ngale Oh, lasekhaya. yebo lyrical pass Yebo. umnakethu so bese siyishayeli kakhoza naye Yeah. i-album sesicethile abantu bane event Maybe perform. yebo Grand Saturdays yini so bas-invite na-manager wakhe 3T so 3T bekamfavor nje weva inhlupheko 3T Yebo. manager wakhe ibhasi amfavor blind zesho anako lokhu usho kwibhasi awuthi ekuseni lana ngiyayifuna Uyamfuna. so masiya kule event yabo sifike simmeet emjida 3T as-approach asitshele ukuthi umphathi we-upscale kanje asicele ukuthi ucela sisipane naye sisebenzisane naye washo kanjalo Nisebenzisane. Yes. yebo bona batawuda ne-distribution deal bane-distribution deal Not ukuthi wasayinayo. yaka-Orchard Yeah. asho kanjalo so hayi fast forward-ke okay indzaba yakhe 3T sicale singaboni liso linye nemnakethu zesho Nini. yes Regarding yeah. le. Ngiyela zeshi kule offer Oh, singabona okay. sibe like asingajaki mina ngibe like asingajaki kuthatha ama-offer yabo singaka-make ama-options lamanye because I feel like somehow bengivamile ngazi ukuthi akusiyo i-best option lesingayifuna Oh, okay. ngamtshela ngezeshi ngathi so fast forward zeshi so yadecide angathi kwendekani shothi baqhuba ba-communicator Oh, okay. so ngitshela ukuthi so-decide-ile ngibhalela ka-WhatsApp sengidecide ukuthi sibanike le album bayi-release yangiphathisa kabi-ke vele saqabana lenzaba sicala wethu nje kucabana bacala lapho. qala lapho ngenzaba sebathatha umsebenzi lesimfumele sisodwana sebayokhipha andaba so kwaba kule nkinga leto but then Phela angithi distribution isebenza kanjani? Ukuthi utawusebenta wena bese baku-distributela bona bese ninikana percentage lenivumelene ngayo. So ukwatisa yini wena cause kunokuthi sinikisa umsebenzi basikhiphele sibanika i-percentage labavumelana ngayo. bese ihlukile lena kuyo Oh, le nkulumo tabe setiyashintsha nakangibhalela mina ezesho so ngibhalela like asike yobajoyina sibe under as a label okay. so siklasha lapho ngithi mina ngeke ngisayine i-upscale live hayi kabi no offense Yebo. no offense ngeke I feel like kukhona lokubhetha esingakuthola sideserve better Deserve better. ngisho kanjalo then-ke sicabane Okay, achubeka Mkhize. no bangeke phela mix engingakavumi Oh, okay. anginqenge emjida ukuthi seyacela vele ukuthi cause inkinga lenkulu thina kude i-distribution deal lesitayithola la phela isikhathi lesithi nami ngagcina ngibuka ngathi eish sitayibamba le project mahhala kanti mhlawumbe mangabe bayakhona bona kuyi-uploada abayi-upload yabo so hayi sibanike bayi-release nhlanhla leyo-ke iphume ihithi kakhozi yabo so Lenza wena na ukhuluma ngathi khona voice call vele bathi banishele sakhe. Ngathi ngiyiva lendlela ngathi uthi hayi vele nje ledile bashayele sakhe nabo but ke bese awuthini ngoba but ke bese awuthini ngoba silambile bese awuthini. kusho wena baba No ngendlela eniva ngayo so say ngingajabuli but nje kwakude sinabona vele. Yes, iphume ingoma, iphume i-album. Ingoma ibe inkulu kakhozi so
bese sicabene ngaleso sikhathi phele isikhathi vele sekufuneka maybe release lo music release maybe somehow eve ngazi ukuthi yena lo music la release-ako abasawo accept njengalo lebeyawenza angifonele okay ngicale angifonele wathi akayithandi le mvo yethu yekulwa wara Yeah. phela ukuthi silungise thini hayi Okay, wena sigcina manje sikhulumile ekubeni wena uvume ukuthi hayi asivume basikhiphele umsebenzi. Wase u step up back. nga-step up back Oh, ngathi wasuba nabuya mncane bajoyina Okay. ngathi mina it's fine yabo because ngeke lohlabela because ekuqaleni iplan yethu besinayo kahle kahle something maybe singakhuluma ngayo in public Yeah. ukuthi masishaya le album lesiplane ukuthi le album lena sifise ukuthenga studio equipment sethu because ngaleso sikhathi bezirekhode studio bangani bethu bo-rider Oh, nithi ndawo sithi thina ngale album lena nithengele equipment. funa sigige sende ama-hard copy ama-CDs wathengise sithenga i-equipment zestudio so maseketa yena ne-deal yabo 3T se-ajekha leli phupho lethu lebesinalo ukuthi sifuna kwenzani so nako lokwabe sekuyasicabangisa nokuthi ukuthi mina bengibanyanya la maji Awanyani. nedi le plan lebesiyakhele le album beseyilimala Seyakho. Okay. so Iphuma ingoma. Idle records ingoma. Do you get enough credit for that song? Like both are like angithi uproduce it for the whole album and that song specifically. Uva ngathi boyithola kahle in credit ukuthi ingoma but ngaleso sikhathi hayi nani bengingayitholi lokunye epinzelo kwaphinze kwasicabangisa abantu sebayadla nje. yabo because ibona kufanele ukuthi bafike bathatha singo angisho ukuthi kukanjani but ngalesa sikhathi bengifila kanje Ingoma inkulu Eswatini kude ligama lakho kude lokukhuluma kude ngaso. yebo like abangicredit ngisho baposta Yebo abafuni ngibukile ukumention on YouTube there's no producer DJ sitting at bekungavela so lokunye lelo lokwasicabangisa vele hayi then ngadecide ngathi hayi yakini angicubeke ngisebenze ngeke ngiside kulwela i-credit emsebenzini lengawenza kathi ngibe ngakhona kwaqala emusha Oh yebo. Okay, ngacubeka ke ngisebenze i-NTM yakhiwa njani ke yona? Ifika njani in the picture? Okay NTM kahle kahle ngasho ukuthi bevele ikhona Abeyivele ikhona. nedi besise sengakayi establish ezinye le NTM vele seyikhona official njengoba seyikhona so from ngasho nje yakwemvutshini leqala le movement iqala ngasho ukuthi nale la iqala khona NTM because masishaya ingoma emvutshini uyakhumbula mos le squad bekunabo bani bekunazeshi kuna Amstar kunami kuna Pro kuna His Yebo. na M Black Yeah. ngasho ukuthi leyo bekuyi-NTM leqala leqala nedi besingakayilebelisha Oh. besisapusha njengemaji up until ke 20 last year last year ke because bese ngizama lokuvusa le movement le mvutshini movement because imvutshini kahle kahle sayiqala nazo Yebo. ngamnika ke credit in fact idea emvutshini lokunja nje saqhamuka nayo naye Yaba inkulu kakhulu. and Aba movement enkulu the kakhulu. movement le so last year ngadecide ngathi akungathi ngoba zishise bamsayinile besiyafa le movement yabo angivuze ngibukela amanye amajida la talented nga-invite boprobe bavele bakhona bekungeke kudingeke ukuthi ngihambe ngiyofuna ama-artist le Yeah. so sathi masifomisha nje in fact kwaba ngesekhe bengisebenza angizange ngahamba ngathi asengiscouta ema-artist ngiwafaka ku-NTM Man, kula madish akhona zesh. Athi nemajida la GoPro nalalabanye bemaphi kula madish kule mvutshini movement noma Yebo, boPro
sengiyasho nje kuthiwa nje i-album yaphuma e-upscale mina nazeshi seniba naleyo distance. Imagine athini-ke athi hayi sihlala nasithi athi hayi siyamsapota Zeshi elihambeni lakhe lelisha silobe Obviously abanye bayakuzesha abanye bethatha. Ngubani oyakuzeshi? Laba bayasayida nazeshi. Ubani? Okay, wathazisele nabo bani nje nasala nabo. Kule mvuthini. Yebo nasala nabo athathena hayi abahambe laba sebevele into abakwendawo. Okay, baningi naleli basayida nazeshi. Bekungathi senguthi anzeshi bebamsayidile. The only difference ukuthi thina besisolo semvuthini. So obvious nalaba sayida nazeshi sitawudibana. Isitolo samvuthini. Yabo sihleli nabo khona la yabo. So bese kubangelo lo mehlukane. Okay, nabo ungeke ubayisole they were seeing the motion. Ngithi nabo ungeke ubayisole because bebabona le motion. Exactly. Like isisolo sihleli indawonye isikhathi eside at least yabo. Ngeke angithathi personal. Ah, it's not personal. Bakhona laba lesa mina bengidingani nasayidi. Mina bengicwa ngilami isayidi. Uthi mina ngikuphi. Uthi wena usayida nazeshi. Bengibabeke ngiyabe ngibuya ngithi mfowethu. Sure. Bongabi sithi. In the history of DJ City music, which one would you say is your best record ever released? Best record. Bese nje nawe ilalela uthi lana hayi ayingasebenza. Wayinathela. Wayinathela. Ikhona imvelo. Uvani kanjani? Like le ngithanda kakhulu. Yebo, ngithanda kakhulu. Seke. Awu. Okay, ngiyathanda tonke ingoma le ngiproduce. Yeah. But ukuthi Into ngithanda kwengqaleni. yebo ukuthi ngithi hayi yabona mhlawumbe kakhoza. Mina nje kakhoza ngithanda. Hayi kabi. Kufanele vele ungayithandi. No, man. Besides le drama yabo. Besides sengikhulumela as a song. As a song. Ingasi favorite yami. Mawubuka phela upscale live bese sisebenza nazeshi. Yeah. Saqabana saphethe savana. Nasesivana bese sibambisana nemajida sibonisana ukuthi lokho asibende kanje. Nabo bahle bangicela ukuthi ekuseni awusuggest lana sende in kanjani yabo. Nawubuka ukuthi makusakhishwe masingle before iphume i-album. Azange sayikhethi kakhulu. Azange mama. Upasta kuphela ke bathe asikho ngami. Nakhona leni ukhona ngithi. But unalo liso. Yabo ingoma yabantu. Nendlebe unayo. Unayo le ndlebe. Indlebe kunayo. Yabo pasta. Bose ngithi manje emvelo. Iyani sivele solo ligama. Hayi nendlebe unayo. So yena bekahleza athi ngiyabhayiza dipani kakhosi. Sikhethele etinye thina ingoma nabo 3 thina azeshi. Sivumelane song 3. Sithi haya skiphe inembezi. Kube isingile. Aphume emasingile abangakhi pro 2 or 3. Aphume emasingile. Angasijabulisi impact lakabana sathi nakuphume i-album banisale bakhethela. Okay, kwafika isikhathi la khona angasajabuli e-upscale. Khona inanto khona niyakhuluma nihlala phansi nikhulume nje athi hayi mina hayi. Angathi wrong turn la. Bekubani into ikhuluma wena. Obvious. Uthini wena uthi hayi. Best of emvuthini. Ufuna kungiyayisa ngathi. Wathini ke That's treating him lo. Hayi Mina zange ngathi akahambe. wathi nitamsupport konke labantwana. Mina wathi akathatha decision labona ukuthi tamsi asho kanjani. Wathi awathatha Ngathi mina nabe yakusita hamba mabe yakusita hlala. Ngasho kanjani. Oh, wasethi khethela. Wakhethela yena. Wayeta limangitshela ukuthi ngidecide ekuhamba. Nakhona makangitshela yabo lokuba kade uhamba final. Bekungasikwe eqala ngitshela ukuthi ahamba. Ahamba final. Wabangitshela iphuma last of last year. Hayi angibale la ndini ngifesh. Ngiphatheka kabi kuphi na kuphi yabo la bahamba kahle khona ngicabanga ukuhamba. Uyahamba yini sicabanga ukuhamba.
ngithi mina hayi udinga ngabe uyahamba sitawubona ngayo yabo. Okay, And the next thing angahambi. one of the things lebekakhala ngato. Okay, lokuthi ngibude wena ngiyatlo ukuthi ni-close nakhuluka. Emavidiyo bebangamshutheli kanjengoba bekafisile. Singasho kanjalo, singabeka kanjalo. Do you think actually personal kusuka le enhluphekweni ukuthi kwena isithatha kwa-30,000 for ividiyo isoko? Do you think kwena wakadala ngoshuta lokho? Angiboni. Because director bese stilungisile into nayo. Oh. Noma ngathi ngizaba inhlupheko phela yahlalelwa phansi. Yebo bebangeke phela bamane banami baqhubeke kusebenza abashutana ingakalo. Ibingakhulunywa le. So 30 ngothatha emajida wayisa kwenu. Nasothatha inkinga phela ukuthi. Man, aqinisa lo 30,000. Ngeke uqinisele. No, ukclearisha nje kahle kahle asiyanyani. Oh. Phela inhlupheko kahle kahle akusi-distract. Ubengasi distract, Ubeka nje ama-facts. manyeva, bekakhe Ma-facts nje. Okay. Ukuthi yabo wena pro. Kanti Ngabe ugqoke isicathulo lesitshekile. man ngiyakobserve Ngiyakutshela ngithi sitshekile isicathulo sakho akumele angibudisi. personal checkile phela. Yabo. Sitshekile ngesishilo. Manje na asesale simo kulo meeting le. Bekayithe personal inkweni. No, hayi. Oh, bekayitela nje ukuthi Ikwenu ngumjida lolungile lo grand. Understand nje ukuthi personal la. Hayi, no, ngiyevakala. Hayi, ngiyahlangana nemajida ni-producer Imbamba. One of ingoma leta engathi tathandwa kakhulu. Hayi. Yini yashintsha nje kimi imajida after kuphuma Imbamba? No sengisho nje estrategy wavele wangihlika nje ngathi sekunenzaba la. Hayi. No, yabo Imbamba. Imbamba ngasho ukuthi yasilethele attention manje. Yebo. Okay, not so. But nje as a movement because mina mangifomisha i-NTM bengifise ukuthi sishintsheni impilo tethu sonke as a crew not ukuthi sishintshe impilo yemvumo mhlawumbe. Yeah. Yabo. Okay. Yeah. So mayiphuma Imbamba. Okay, icale yona ibe ne-impact yabo. Yeah, labantu. But sicale singayitholile support bantu labamcoka like bantu bema-events, bantu babo-radio bo-TV yabo yini. Sacale saba nale struggle leso but ezisikhathi sihamba yangena masimukele. So le nangeqala le side for booking eqala because bengihlezi ngisho mina ukuthi yabo Imbamba ngeke bekwendeka ngi-approach emajida athi afuna ukungibhukha. Ngaleso sikhathi bengingawathathela ama-bookings lawo because bekuphuma Imbamba. Bengithi mina the only way yokuthi ufuna ukubhukha mina bhukha i-NTM ukuze sitokhona sifike kuperform Imbamba because bengingavumi mina ukuthi Imbamba mhlawumbe ngizothatha Charlie Hedvan. Oh yebo. Ngithathe Charlie Hedvan. Ufuna number no. Afika perform sidle sodvan. Bengingayivumi so bengiphusha le spirit ukuthi hayi masiperforma asiphelele sona. Saphuda ke kwathola. Yini i-True Classic? True Classic. Yeah, is it a movement? Is it a label? Yini record label. Record label. Yeah, yase-South Africa. South Africa. Who's the owner? Umphathi wethu Siyabonga Nkosi. Oh, South Africa. Yeah, Mr. TC. Mina ngiyabona ekshela manje taphusha kangako. You even have a microbus. Beniyofuna nesentini. Esentini bekune-events esentini. Bese yoperform. Benibhukwe as a True Classic noma? Yeah, bekubhukwe i-True Classic naZesh. Zesh bekabhukwe as an individual. Yeah. Angisakekho True Classic. Bobani ama-artist True Classic, yes.
Ubani abasayiniwe nje? Abasayiniwe ngeningi Histo, M-Nation naKultu. Oh, okay. Man. Nithola ilebuli linye nongifo njani? Kwentekani la? Kurare ukuthi bangavele nje bathi nina ningifo beyani. No, bascout. Okay. Asiqhamuki ndzawonye. Oh yebo ngiyabona M-Nation phela. wasespeak. Yebo. Goldrop akamanzini. Yebo. Sinena Histo sibala mvutshini. Oh yeah. Which means lo muntu ubeka scout talent exactly. So ngamnika i-credit umphathi wethu. When you there as a producer. Yes. Nayo nendlela emubi uma. Oh nayo nendlela. No, nayo indlela. Uyayazi into le. So nguye wanifundela le collaboration namlini Yes. na TPZ. Yes. Wathi angathi No, phela bengizama ukukhumbula. awufuni kumnika too much credit. No, hayi nguwe. Okay, so when I go True Classic, you are a producer. As a producer. Been DJ for the movement. Oh, okay. So you guys are getting checks in the Yeah. every month. No, ayikho kanjalo. Expecting. Yes. Sibhadala ngilama gigs. Ola maki. Yeah. Finally uzithola ideal lo happy ngayo. Azange ningathi nje. Azange nje uthi history yakho. Angijabuli ngalena ngoba sisindisa. No, wondera. Okay, yathi True Classic invole yangenda Yeah. cabangeli nakakhulu. Yeah. Uthi lamajita bese sike samithana nawo. As much as nabo 3T bengingamithana nawo. Yeah. So umuntu ufuna umitha unelithuba lekumfundisa. Oh, okay. Yabo. So besides umphathi wethu uthi yabo. Yeah. Besides nje. Yeah. M-Nation wadlala inzima lenkulu ukuthi sivume ukujoyina because M-Nation besivele siphila. Besimthatha njengabhuti wethu lo mdzana. Okay. So kwaba easy mina nje wangifonela wathi akusesithi wangichazela nje le vision ukuthi kunenanga abafuna lenda kanje wamchaza ke isiya ukuthi kanje so kwaba easy lapho Manje yebo hayi ukuthi nawucabanga yini limit music wakangwani nje ukuthi ungabi kule standard labanaso lamanye amazwe for the likes of South Africa, Nigeria. Yini lesishaya kula ngane shaya yini? kakhulu Lama artists awake noma le audience I receive music the way they should noma they're not streaming yini lengingashaya yini ngakho. okay kokuqala ngesibalekele population Incane. yebo sibancane ezekhanda nje sibancane nema ushaya 1 million views ngiyakubuda ukuthi labantu labang 1 million bathatheke because nje kweqala emaswati la ka exposed internet angiboni ukuthi ayafika ngisho emkhathini wale population Usithatha kancane. no hayi kabi nothi ukuthi nami sengibukela phela ukuthi kunebantu labadzala kunebantu labancane kahle internet yeyo Okay. ngeke kwenteke ukuthi bengafoli Okay, besides the population yini lokunye nje ngathi. Okay bese kuba selfish like singabambani ngingasebenzisi igama lelihash Bungasupportana. yes ngiva ngathi ezini ema-artist umculo ukuthi sibambane Ngicabanga nge-traffic yona akusi one of those things. i-traffic ikhona yona ngeke siyibalekele yabo Yini traffic wathi kwa yini traffic. hamba bukaze but ikhona yona Ikhona. yona Ngubani la traffic? Okay,
Okay, akusiyo mina angayibani ukuthi ayisingi i-traffic yathingeka. No, iyathingeka. Yabo-ke lokhu kuthingeka. Iyadingeka. Siyayithinga. Njalo manje ngokuyabambelela. Bambelela. Ngivele traffic yendawo ukuthi imoto ingafiki ngesikhathi la yakhona. But-ke le moto lephile kahle itawufika la kumele iye khona ngesikhathi. Okay. Yiko ngithi lenye i-traffic kungenteka scrapper yabo. Vele sifele kanzima but kuyenteka ukuthi lembili kube sekumshini Bese kusekomshini. because la ku-music ngibelieve ukuthi uyagrowa umuntu. Okay, besides the traffic kungaba vele kungabambani because nakungathiwa as ama-artist siyabambana. Okay, yes. Artist nje lithi lifuna kusebenza nawo. Yini oyibukako ukuze ukhona kusebenza nayo? Ngibuka. Yeah. Azengithi nje Yeah. umjida nje uyakubhalela athi DJ City yathi ngifisa kusebenza nawe, ngifuna kushaya ingoma le kanje. Yini oyibukako nje before associate brand yakho uyihlanganise nayo. Nalomuntu. I-talent qala. Okay. Khona yini abantu abakubhalela wabona ukuthi i-talent. Yebhuti mangingadlalela ema-audio labangifakela hayi kabi. Ngento sadlala. Akusalungi. Manje endanjani ama-order amanye nani kabi? No, lamanye hayi mnyama tu. Mnyama tu. But Ubese uthini-ke wena lesinayile? mina Yeah. no ngiyamtshela. No mina ngiyamtshela ukuthi ekuseni azo-improve la. Okay. Nala. But nje lo munye uyabona lokuthi ngeke nje kwenzeka yini. Ubona ngani sinele? Ubona ngani? Angathi but nje phela no-producer unendlela. Mina ngiyabona i-artist lesingayigruma ukuthi yabole singayigruma kube le-artist. Benze ngiyabona nalapho khona hayi kude la. Okay, DJ City. I just want us to play a game. It's over. It's called Go and Stay. Go and Stay. Okay, I will name two people. But I will show one stays, the other one goes. Okay. Since when you are in the music. Okay, man, uhamba uya. Okay. As in like which one do you Losala prefer over the ngilenge other? ngimkhetha. Yebo. Lokho wabo ngilenge. Yebo, ukuthi uyaphi sabona samlanza somuntu yebo. Since you are in the music space. Yeah. Tripo noma Dibatiba. Who stays? Who goes? Okay. Ungachazi. Okay, Diba. Wenda njani? Stays. She stays. Okay. Kangaroo. Okay, it's Peter. Manje lapho phela inkinga sekuya ngithi ngijwayele umuntu. Akusekho fair. Ungachazi. Okay, in terms of production noma as artist, because we producer la. They're all artists, but get just kahle ngoba benta bonke. So Both. yes. Sides. Hayi, Jay stays. And Jay's picture stays. Okay. Mzwandile noma manzi emvula. Okay, by the way, I mean Basta or Yakzeshi. Ke baba. Manje uhamba ngibani hlala? Obvious lapho. Puti. Futhi ikhulumele. It's not as obvious as it seems, yeah. Hayi yasala mzwami ngana. Oh, Besides kuba umnganami. you think? Zeshi. Yeah. Okay, for you, who is better musically between Basta and Yakzeshi? Nakungathiwa nje they're going for a Berkeley. Who would you bet your money on? Usho nje ukuthi Asengithi kuyashiyana ukuthi ba computer kiphi side.
Okay. Ngabe uthi Berkeley njenge-distract noma baya Okay, distract. Asisicala distract. Mbali ucabanga ukuthi slash obvious. ublind. Noma ungambeka nabani. Okay, yes. Bothi kushiyana ngani-ke yini le kuyini? Ngithi kushiyana ngokuthi ufuna ubakomperisha ngaliphi ihlangothi. Yes, Ngoba yes. ngisho nje ukuthi yabona nje ukudisana. Uma udlala ngalo manzi emvula. Okay, Pastor, u-strong ngakuphi oversearch? That's basically ngakuphi. Akuphi. Lova ngathi sengisho musically nangathiwa uyabacathanisa kuva ukuthi kuyashiyana sho ukuthi bosho ukuthi khona la khona ngathi angaba strong ngakhona ze shingnapasa. My viewers at home. Ufuna ungiqathane bani? Okay man. Pastor ngamnika ini pastor. Ngamnika Nakudala njani umzayi? Ngiyala. asiyeqa. Siyagcina. Okay, Bafethu. Thank you so much for joining us. Size futhi la sikhona khona we are diving deep into the source. Uyabona nje ukuthi kude lokudlula le source yala. Exactly. Yashaya le source. Bafethu, I brought you DJ City, nimbonile. Remember to subscribe lana. Remember to comment. Ziyawa Bafethu. We are always open live futhi 24/7. We are happy now ukuthi nabuye intweni bathi ngo DJ City bahambe ebusuku. Into nje abayicabanga ngo-40s nabahamba ebusuku. Nemanga yini? No lesos. Lesos Lesos inemandla. lesos lenemandla. Ngashiba ngisho lipalishe, lanze lipalishe idle la. Usho nje ukuthi umuntu nakathi teteka ngathi sifake isosi. Sauce Uyoshiba ekhaya. kuphelele. Okay, shout out Bafethu. Thank you so much for joining us. Remember, to subscribe and comment, share this episode. We are hoping with DJ City Stambuyisa for part 2, if you guys want that. So shout out. Dango.